Ivana Zorić je samouvjerena mlada djevojka koja zna šta želi da postigne u životu, ali je na tom putu potrebna podrška i usmjeravanje. Odrasla u malom gradu na sjeveru Crne Gore, Beranama, u najsiromašnijem regionu u državi, za koji tvrdi da ne pruža gotovo nimalo mogućnosti za razvijanje aktivizma ili preduzetničkog duha kod mladih. Kaže da je za većinu njenih vršnjaka odlazak u kafić jedina opcija za provođenje slobodnog vremena nakon škole. Berana je mali grad kada se uporedi s nekim drugim gradovima iz Crne Gore. Onda se misli da da ne postoje nikakvi sadržaj u Beranama, ali u zadnje vrijeme otvorio se taj savjet mladih i počinju neke akcije, ali mislim da nam prije svega da nas sprečava to što smo na sjeveru koji znamo da nije baš toliko razvijen kao što je na primjer centar Crne Gore ili južni region i da nas sputava koliko god to tužno zvučilo upravo ta finansijska nemogućnost da možda se bavimo nekim većim projektima. Ono što lično mene sputava jesu upravo ti sadržaji koji se možda bave više željom mladih da njih upute na neke njihove ciljeve, na to šta da upišu nakon srednje škole, šta da upišu nakon osnovne škole, šta pored tog osnovnog obrazovanja, koje još vještine mogu oni da steknu i u kojem pravcu treba da idu. Nedavno je u njenom gradu počeo da radi savjet mladih koji Ivana vidi kao rijetku priliku da se mladi uključe, druže, osmisle neku zajedničku aktivnost ili pokrenu neko važno pitanje za mlade u gradu. Priznaje da su je pokrenuli motivacioni događaji, radionice i, kako kaže, vrlo inspirativni treneri na kampu u okviru kampanje za mlade Sebi želim, organizovane u ljeto 2014. godine uz podršku sistema UN. Bila je ohrabrena onim što je čula, iskustva vršnjaka koji dolaze iz sličnih okruženja i o načinu na koji su prevazilazili prepreke sa kojima se svi suočavaju. To je podstaklo da se uključi u razne omladinske inicijative, pokrenula je motivacioni blog i u isto vrijeme nastavljajući intenzivan kontakt sa mladima iz drugih gradova koje je upoznala tokom kampanje Sebi želim. Na tim radionicama smo shvatili da nije bitno iz kojeg grada dolazimo, koliko imamo godina i da nijedan cilj, nijedno mišljenje koje imamo, nijedna aspiracija nije nebitna i da je svakako ostvarljiva, jer na kraju krajeva nikad ništa nije nemoguće, samo je manje vjerovatno. Prije svega sam shvatila da treba, nakon svega toga, ja nekako da sjedem sama sa sobom, da vidim koliko sam mogla na samom početku, kada je sve nekako bilo u nekom jurišu, bili smo motivisani, svi smo krenuli, ali nekako je trebalo razgraničiti šta dalje, kako ja sama sada. Sa nestrpljenjem očekuje nastavak programa za mlade jer želi da se ta, kako kaže, pokretačka energija prenese na što više mladih ljudi u Crnoj Gori. Ni prostorna razdvojenost, ni finansijske prepreke ne vidi kao nešto što može tu energiju da ugasi. Ono što bi meni najviše trebalo jeste mentorstvo, jer nekako čak i kada imate sve te olakšice, bilo da je finansijska pomoć u pitanju, bilo da je neki prostor, bilo da je tim koji imate, mislim da je mladim ljudima potrebno neko stari, neko iskusnih da ih vodi i da jednostavno nekim trenucima možda kada im i najbolje ide, kada izgube vjeru u sebe, kada možda misle da ono što rade dobro zapravo nije dovoljno dobro, da postoji neko ko će jednostavno da im kaže hej, u redu je, uzmi pauzu, odmori.